Na ka jingsho khawyang bat ka nya kali penhersted jong weubreu na Beltola Assam ubala itu kerteng kumu sonu bal raj dota kekali ke bawlanya kalalet banrat ya ki artili ki ying ki badan harul surok ba national highway hagashnong Quinany Haribhai district kini ki jingja kalaja menta ke janmit hakapor kumo pralala shipawa ayai katba ki arngut ki bawan daga kali Tata Nexon kebadan yo registration number AS not EWay FY kendai sannot kebadang wan naik benta ke liang banyaj na Shillong Jagohati ondala poy hagashnong Quinany haga jaka ke balong kongdong haga jingsho khawyang unongnya umla shu ban telakam ye kali ke baunya bat let tenra bet ya ki artli ki ying breu Henry Shudan bok bakam syam ladan ke jing mensau jong traying bat kal Shudan ka jing julor jong ki ying kini ki artli ki ying ki pelasyarat haga tiga kali unong Beltola ki kentup ya ke ying jong ke kong Tridalis Jerwa bat ke ying jong ke kong Bayola Nongben mari yo jing tim ki pulit gilapoy bran ceng tigi jaka bat wei na pedeng kita ki badon ha tiga kali ula pet krat no ilade bat wei pat bola kambu at yo alat ban pet namar ke jingon poi ki breu shnong ha ke jingon poi ki pulit ban pet thu ye ketiga kali la labro bahapo kene ke kali ladan dagi bilor kiat ki bala debdi bat ki donru ki ba ompat plet shushu kene ke kali ka pendat dagi hit yong ki pulit ke Nongpo police station kila pendap ye ke kambaro kat kum ka an ban lara yau teu breu syathana Nongpo ban penlong ye ke jing tokit ke babeniat ha ke jingwan boy gi bor pulit hal organik jingja ha ke Shnong Quinany lawan ru ban sakilang dagi rang ba breu jong ka Shnong bat gi pat ba Shnong After.